Kad je Timo došao u školu, nismo ga ništa razumjeli. Ja sam došao iz Ukrajine, mi trebamo novo računalo, zašto možemo slušati pjesme i za esferu. Timur je baš dobar kad je došao u prvi razred tamo kod nas. Igrali smo se s autićima i tako dalje. Počeo je rat u Ukrajini. Ja sam mislila da je to baš daleko. Ali kada je Sofija došla, skužila sam da je zapravo jako blizu. Kad brišeš pločku. Gubka. Gubka. A kako se kaže lavabo? Ovo ti super rada. Smitnik? Smitnik. A kako se kaže prozor? Vikno. Kako se kaže radijator? Batareja. Sofija je dosta toga znala i brzo naučila. Timur je mene naučio da kažem privjet. A to na hrvatskom znači Bog. Ja sam došla iz Ukrajine, ali ne znam šta, zašto mi trebamo novo računalo, a ja ništa ne znam Bog. Timur je omiljeni predmet tjelesni, a to je zvao fiskultura. Mi smo Timura učili govoriti hrvatski. Kako se kaže pano? Ono tamo gdje svoje crteži. Gdje su crteži? To? Da. Ovo je priča o trikim nesu na ukrajinskom. Želi bili triki tak se rjaka, zrake, se zdrojen, želi bili triki tak se spica, petripica, petripa moj. Вот у них среди детей, как спешат, я царятся, перепишешь здравия, я царятся, здравия, не спит, припони, шаши, дронь. Kada je Timur došao u školu, nije znao hrvatski jezik. Sporazumijevali smo se i rukama i nogama i pomoću prevoditelja. Djeca su njega i sestru njegovu prihvatili bez problema. Pomagali su mu u učenju i usput naučili nekoliko riječi na njihovom jeziku. Vrlo brzo je učio, tako da je do kraja prvog razreda mogao komunicirati sa svima na hrvatskom jeziku. Sofija je došla u školu Topolovac kad je bila 6. razred. Hrvatski jezik je govorila djelomično jer joj je tata živio ovdje prije odlaska u Ukrajinu. Radila sam s njom dodatnu nastavu i vrlo je brzo počela komunicirati s ostalima. Danas živi s mamom, tatom i bratom u Budaševu, roditelji su joj se zaposlili, našli kuću, odlučili živjeti i nastaviti raditi u Hrvatskoj.